Shubor nakaslem jong unongsan hima. Parish Saint Peter and Paul Benthor Umkra, Hakalai Tarek Uyayong Arajar Arpuar, Kalapli ke Jubilee ba Arpusan Snem Jong ka Parish, Hakaba uba EL Hek, Ulakentiu ya kalama kum kadak Jong ka Jingpli ya kani ke Jubilee rupa. How new snem jong jing rakhi ka Jubilee ka Parish kalapan kre ban penlong ya shibon ki jing lekmen ka bakin sapun kot ya kani ka jing rakhi ha ka santarik uremphang ar hajar ar pulai da ka procession Eucharist mansa kan mau ya unong sandur jong kani ka Parish usoble Peter Shavon ka Parish Council kan penyeng da ka dur mod jong ni usoble ha phalau jong ka yeng mani ka Saint Peter and Paul Parish nilai haki senam keladap ki senam keladap ni lak ban le ndai akan ke senam desi next come nak cek tu so ni lak ban pendat ki ki cing kemen ni so ni au ni senam juli ya ka di program ki papier baru nak cingnya sim bertalang cobi ki patungai coba parisi para koi ni motor ba tang paling tang menung yang so na yo Paris kana ispa kana penyo astrik April mentala agak arsan senam yang berkan baca gimana jam dah semua itu di balok di batas tahun yang tak ada Paris ini masuk apa mungkin kuat di sini apa bagi Paris ini tidak tangkat tikis tang arngun buat berar Paris ini benukong di Frapita bagi orang berang bok haduk tak bagi Frapita benong serai benukong yang ke Paris ini kakna sistem dengan bagi ilai tim met pad mesir yang tak jadi way by way hanya Paris untuk kerak bayar Ilan ila di ipam kat bala kat bayo relation nong pendong sa angkong ni gayeng ni bon lese bon tre barsa hajulong santar ta jeng ti mi sa gayeng pe pe kapain ka clear ai da ya ka hi kelandang ni into complain ite na grom jong brei berarti bagi semua ai kalong ba ila penyiar ya ga jadi mesin apa ka sini pat kani gayeng mene bayo sakhi mata parisi ai subhaju ni amin jatha jusuk ma jomble amin dungun kale pandoi mentai Frapita sekarang dengan jika pat hai pi ini man kale doi Frapita ketika skul gayeng katai dari Frapita kini mani sub district skul gayeng dari Frapita hoi badian kala tresitam nei kemati jom Frapita ka kham bon bagi IT shanam ta jengi bat itri moroi imdan asistan Paris priest moroi itri aduh kumbang kanyo pasal hari ini saya hari ini sepak kemang yo saya asisten Paris Peace Pak Yel Jus barak tinggi pot bah yo Paris mi idantang Southly CMC ka maupun ka pentorit ka pentorpa abad ka longsyang ka parangnya kisni lanang kha syuk CMC mengira kha ya ka si penmi saya CMC langkading antasa langkading bingi tilang noroi susu Barkat tanya di senam ni bahalor kil ai ni sa kanong mersam apa Paris musuh apa Paris lemkrak ni kai ban apa Paris ni pare ya kanong mersam te kila kham khiaso ka kam dum Paris ni wala ban moroi ni umju kanyum si sendro umju kanyum barkat ni si potong arun ibu morio sebab bagi dia kini itri pura sa distrik pula koi ni beliau ai buat ki barka balang kaya barkannya di senam tinggi bah ka nomor som klia la jong Paris mata mereka ni kah mopat kaya jong Paris, mata kamopat kaya asal district Mogering, misal Mogering kah apa ke Paris ni, lihatin pada melapia mopat kaya mopat asal district Mogering, mata pada niyo asal district, dimpasok pun mopat. Ki history Pak Dominic kalau ada keren mentang, mana ngaso komen bangadai mga unong
mbut cat ya kipadar kibalaya ya khmat jokan ke Paris jongi berar pitar sekawan ngalaputin na do nang tina sora mau cerong paro kita ki sinong paper berar ha Paris bayar bakrau jong ke Paris sora menta alami adu lai teliki Paris lai kenseu Paris mau cerong bat kami kalulat sistem katu keceka nata ulawan samaulai umhun tambah nong asistan jok Paris maulai re ulawan kene keceka mat mabu ulat sistem sisa kubapilios no biang ketiak kadam biang kabam gadi takaying sa ying song juguru kampiang re ulat re nagabenta ke kapan roy jok ke Paris mat ulas tang si sedang ya kena cakap penlong ya ke Paris lengi yo ya kena ke Paris ke bayi tanat mata kadai lomba kecing sistem jong hitungin tuai nak kebentak kasih jatah ke bensin jong bato na cerong unang ke mau pat